Haike bubagra songtai notice ni kabangma je council tongnai 6 schedule tongnai borok Home Minister Amit Shah bai malai lekha bubagra shaka tai 1 month ni yagulo je notice ni council problem tongmani amono solve khanyani bagai Home Minister Amit Shah Gosika tai saka nei bisirbak sanan thangke bubagra tai notice ni je council tongnai 6 schedule tongnai omorok sanmani ga 125 amendment bill hakai committee bo khlaijangnai je council tongnai 6 schedule tongnai notice ni bisingo amo haihini bubagra update dikha haike o jagao chini tirprani council ni simia kabangma je notice ni council tongnai joto thanchake o bill no sanani bagai chaitok laikha tai sanka tai ribure jangnai hinai gosika o jagao main kok ngakai je Bangladesh ni illegal immigrant yang je council hayake 6 schedule hapaimani kuno phano right gre ST rongni sanani kabangma non ST rongni reservation jagao illegal babe jaga dokhol khlaiye tiprasa hayake kabangma ST rongni jaga segei nawi tongmani o bill amo hairongno ka sunani bagino tabo sanlaiye tongo tai gosika renani nei haihini bubagra bini Facebook puso rekha hakenaro kabangma salromui nugui tongna bubagra tai kabangma tipramothani bini chairman Bijorang Kholchong tongmani bini logiwo Delhi wo thangjak borok te je notice ni 6 schedule tongnai chini ADC hai kabangma tongnai amorok bai kuthalai thanchake 125 amendment bill sanlaikya tumani hingeke oro Bangladesh ni simia kabangma general ni non ST rok illegal babe ADC area wo 6 schedule area wo hapaimani tongpaimani amonga ke tribal community rok safety kring thango amani bagino joto je council 6 schedule tongnai rok mililaiye sanlaikya hake tinini video amsungno tainna rokni bukhani kogrobo sahode omo chara chaja je bubagra song tai kabangma notice 6 schedule long mil leya amtike decision namani comment khlai sadi jotonano khulumba kya hambai।